Action. Gwaza Mkhonto Gwaza. Okay, kama mphakathi uMpilo Khanyile, candidate MK Party eWard 109. So njengoba sachazile ama-comrade lana esinawo ukuthi kwenzakalani la thina sibhizi on the ground, sisebenza nabantu on the ground. Abantu yonke lento yama-drugs propaganda yikho ngikhulumile mina personally nalo guy mebambophile lapha abamtholanga nama-drugs akulanise just a propaganda. So it's unfortunate ukuthi asikhonanga ukuthi azozikhulumela naye la because of ifamily yakhe icela ukungabi involved kwindabeni zamapolitiki. Thina umphakathi wase-109 will attest to ama-actions wethu, izinto esizenzela sibayenzela zona la emphakathini. Sibafakela itupa bogogo bakhona ukungena ngama-wheelchair, siyabagcinela bogogo la bangakhona ukuzigcinela khona, siklina iganga la ugovernment wethu akhona ahluleka ukuklina khona. So kuningi esikwenzayo ngala ma-resources amancane esinawo. So we promise umphakathi ukuthi once we are in government kuzoba easy ukuthi senze i-service delivery eproper because kuyabonakala manje from the little that we have siyakhona ukuthi senzele umphakathi. So ezama ukusho nje emphakathini sicela ukuthi bangafulwa abantu noma bangakhohliswa amanye ama-political organization abatshele amanga. Thina sikhona siwumkhonto wesizwe, sogwaza ngokweqiniso. Gwaza Mkhonto Gwaza. Uzokhona nokuthi uqoqe yonke into.